kalangan itu kayak tinggi jelas tuh ada gaya mineral kita baca 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 Plus jangan mana? dua kan plus jangan ini gitu teh dia kalau mau dideketin selia dong ayat 30 cm kayak jelas 30 cm kali itu bisa panjang ya Cicing kalian. Siap. Rejat nggak ya? Kela tuh dia tadi jeda. Jeda sini mana dulu tuh wah. Ya Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dzana rabbukum la syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. La yasudaqallahu adzim. Segala puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat kita bisa berkumpul di sini dalam rangka rutinan Jamiah Al-Islahiyah. Dan mudah-mudahan malam hari ini ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semua, terutama kepada sahibul bait yaitu Bapak Surya dan Ibu Wati sekeluarga. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita curahkan ke junjungan kita Habibuna wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabiatnya, kepada para alim ulama, para kiai, kepada kita semua. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita semua, khususnya Jamiah Al-Islahiyah, keingin syafaatul uzma dari kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahibul bait yaitu Bapak Surya dan Ibu Wati sekeluarga. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, diberikan milik rezekinya, dan mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, rezekinya manfaat dunia wal akhirah, barokah hidupnya, barokah rezekinya, barokah segala-galanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa bagi yang sudah hadir, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, diberikan milik rezekinya, dan mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, yang bisa memuliakan kedua orang tuanya, keluarganya, baik di dunia maupun nanti di yaumul akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang sudah berkumpul di sini penuh dengan keberkahan, penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua selamat di dunia maupun nanti di yaumul akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan
selalu istiqomah, selalu hadir, selalu ingin murid-murid agama Gusti Allah, bahagia dunia dan di akhiratnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, tadi ada hajat khusus dari Bapak Surya, yaitu tentang masalah tanam padi atau tandur. Mudah-mudahan besok dijadikan tandurnya yang terbarokah, hasilnya yang manfaat, yang berkah, yang melimpah, terutama bagi ibadah, untuk ibadah. Insya Allah mudah-mudahan hasilnya melimpah, barokah, manfaat dunia wal akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mudah-mudahan yang sudah hadir sawahnya atau tandurnya sing bagus, hasilnya sing melimpah barokah, manfaat dunia wal akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mudah-mudahan segala hajat kita, keinginan kita, tujuan kita, insya Allah diijabah atau dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui fadilah wasilah bibarakatil ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mudah-mudahan yang sekiranya yang lagi kurang sehat, baik diri pribadi ataupun keluarganya, mudah-mudahan malam ini Allah mengangkat penyakitnya, sehingga menjadi barokah buat kita semua. Dan mudah-mudahan yang lagi sakit atau enggak, mudah-mudahan dijauhkan dari mara bahaya, dari segala penyakit apapun. Bibarakatil ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya amin. Sebelumnya saya ingin memberitahu khusus untuk malam Jumat sekarang dibacakan Fatihah 17 kali di awal. Sesudahnya hadroh nanti baca Fatihah 17 kali. Mudah-mudahan barokah atau wasilah atau fadilah dari Ummul Quran, segala sesuatunya atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus nanti tetap dibacakan salawat, itu 1000 kali. Nanti ditambah yaitu dengan salawat Allahumma
sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Terus baca sholawat 1000 kali. Insyaallah kita semua akan diselamatkan di dunia maupun nanti di yaumul akhir. Dan insyaallah kita semua akan bahagia baik di dunia maupun nanti di yaumul akhir. Dan insyaallah kita semua akan dikumpulkan di sini sekarang maupun nanti di yaumul akhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan nanti memang semuanya akan dibacakan dulu surat Yasin. Terus ada bacaan khusus lagi zikirnya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, sebanyak 41 kali. Mohon keridhaannya, keikhlasannya, kebahagiaannya, kebungaannya, kesiapannya diri kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kampung kita, untuk desa kita, untuk negeri kita. Insyaallah mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya dijauhkan dari segala mara bahaya, dari penyakit-penyakit, dari godaan-godaan, dari orang-orang yang zalim. Ibarakatuhumul Quran. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mudah-mudahan khususnya seluruh anggota Jamiah Al-Islahiyah, mudah-mudahan sing ditetapkan iman Islam mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah rabbal alamin. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah
الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله على أحمد خير الرسل وقرابته صلوات الله على أحمد خير الرسل وقرابته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته فالرسل فضلا وعلا وهدى السبل بدلالته صلوات صلوات
نطق الحجر شق القمر بإشارته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة الإسراء ورب دعاه لحضرته صلوات الله على خير الرسل وقرابته صلوات الله على أحمد خير الرسل وقرابته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فوسيلتنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته صلوات الله على أحمد خير الرسل وقرابته صلوات الله على أحمد خير الرسل وقرابته اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فارفعنا ببركتهم وبنا الحسنى بحرمتهم ربي فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل
وسلم وبارك عليه صلى عليه. أعوذ بالله